Hello friends, welcome to this at home. আজি আমি এসপি বক্সৰ অবজেক্টিভ জেনাৰেল ইংলিশ খনৰ পৰা 20টা প্ৰিপাৰেচন কৰিম। মই অকমান সময় দিম তাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে শুদ্ধ অপচনটো তিনটা অপচন দিয়া আছে। তিনটা অপচনৰ যিটো শুদ্ধ হেতু বাছিবলৈ চেষ্টা কৰিব ভিডিওটো পজ কৰি পেলাই। ঠিক আছে আৰম্ভ কৰিছো। শেষত চাব আপোনালোকে কিমান স্কোৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ঠিক আছে প্ৰথমটো চাওক his professional ability proves that he is cut this for this job. আজি আমি কোনো বৰ্ণনা নকৰো যেহেতু প্ৰিপজিশনৰ ওপৰত আগতে ভিডিও বনাইছো চাই লব আজি জাস্ট আপোনালোকে নিজকে পৰীক্ষা কৰক এটো হ'ব কাট আউট এই অপচনটো শুদ্ধ হ'ব দুইটো চাও the history of Hindu religion dates this ancient times dates from ancient times ঠিক আছে আপোনালোকে পজ কৰি পেলাই প্ৰথমতে নিজে চাই লব 3 নম্বৰটো চাও now government servants have to day this every Saturday yet off to hobo day off every Saturday 4 নম্বৰটো চাও nothing can be deter him this pursuing his aim of life deter b option to শুদ্ধ হ'ব deter from prevent from এবিলাক আগতে কোৱা আছে চাই লব পাৰে 5 নম্বৰটো চাওক after the death of his father the responsibility has devolved as him responsibility has devolved on him ঠিক আছে 6 নম্বৰটো চাওক in accordance with the advice of a doctor she is dash diet doctor advice মতে তেওঁ ডায়েটত আছে on diet on duty এবিলাক আমি পাই থাকো নহয় জানো 7 নম্বৰটো চাওক normally he stays dash until 11 p.m. these days up answer to শুদ্ধ হ'ব normally he stays up until 11 p.m. 8 নম্বৰটো চাওক no one believes him because he is false dash hurt C option শুদ্ধ হ'ব false of heart 9 নম্বৰটো চাওক the officials have the habit of phoning these ministers phoning on ministers নহয় জানো মিছা কিছুমান সন্মান দেখুৱা বেছিকৈ সন্মান দেখুৱা 10 নম্বৰটো চাওক the problem of communal harmony cannot be closed dash by government cannot be closed dash by government glossed over by government 11 নম্বৰটো চাওক Kanishka was initiated dash Buddhism by Buddhist monks Kanishka was initiated dash Buddhism এটো কোনটো শুদ্ধ হ'ব initiated into Buddhism by Buddhist monks 12 নম্বৰটো চাওক consequent upon heavy loss he is worse dash these days worse of these days ঠিক আছে 13 নম্বৰটো চাওক
cooperation between friends stems dash mutual consideration. Stems dash mutual consideration. কোনটো হ'ব? stems from হ'ব। from অপশনটো শুদ্ধ হ'ব। stems from mutual consideration. চৈধ্যটো চাওক many Russians name their children as Indians. name after. পোন্ধৰ নম্বৰটো চাওক Indians have pinned their hopes as the emergence of some supermen. hopes on the emergence of some supermen. 16 নম্বৰটো চাওক she could not muster the courage to stand against the maltreatment. master. muster up. he couldn't muster up courage. ঠিক আছে 17 নম্বৰটো চাওক strangely her name did not occur dash me on the second meeting. occur to. her name did not occur to me. ঠিক আছে 18 নম্বৰটো চাওক the whole town was plunged the sorrow after the massacre of the students. plucked into sorrow. ঠিক আছে the whole town was plunged into sorrow. ঠিক আছে পিছৰ গিটা চাও 19 নম্বৰটো চাওক on seeing a robber he at once reached dash his pistol in his pocket. on seeing a robber he at once reached for his pistol. 20 নম্বৰটো চাওক the government acted judiciously to stave dash the crisis. কোনটো হ'ব? stave off the crisis হ'ব। ঠিক আছে আজি ভিডিওটি ইমানে আছিলে মাত্ৰ 20টা প্ৰিপেৰেচন আশা কৰোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লাভ হৈছে যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব ধন্যবাদ।